Mana sana mwanchi mulebeta Kisii and Ndizi TV nebiro bindena ndengo kwaligania ase Ensa ya mangana maya unachire chitariki cyarero chitariki 12 mutinyo 12 umwako yiga bwekiri bubere 22 ase kera litukoli umwako yiga togo chitwa chengera litukoli nene litukoli ya Jamhuri mwanchi muligiri sense ya Kenya nigo chi county cyaba kigo chengera umuyigo yo ase abarayi baba bakolichira so guchikwane kibinango karabale amagenderero ase chi county chiabo ingotoroche omugavana kurase county ya Homa Bay abaga kwenekeri abanyagitari bunana chikwaneke mna babere bagwa kanwa chibesa chiabo ase chingaki chibwenerete nabo gasensemeri ya Kirinyaga nigo mugavana we county ya berega kweneke buna aba onchorelia bali be chinyomba chiyokwego kyabanyako bagotwara chi license nabo kweneke buna ngwa kana bale ebango yabo mwanchu muligere ikaransa oike elinde ngomanye ase nchira iyo wekirano kolende inyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke mancho muliyete turanyara mangana yo asenchira yoko ya chuta tuwanja na ide tuwanja senchire ndeyonsi umubetutu gokorerwa ayatagwenere tikano yomu agite tikura so bonge kutia so musike Simbarati abagaka kurwa kitutu chache South kogani umugavana Simbarati gwoncherera chimbo choborai nakogenderera turakore program yiga every weekend asengenchi yokoberenda abana baba mura baba busy murubele bwechigo solili gotanga basaye kurwa so busali nigo chakire bene kama una makaratasi unaenda nyumbani. Aba MC kore county ya Kisii nigo bamwegereire omugavana Simbarati aseba momochirie omo senator Richard Onyonka Hereditaria nengoro kwa Frida Kerubo na chinsemo chibyo rokerelia nigo tokobwa tenere Joshua Auta kondo mwancho muligeria Amayia yeritkolia rero nigo toko ya chakera se county ya Kisii asengo komanyibuna omuyiga bwogo chengera litkoria Jamhuri me county ya Kisii nigo korekana ase egetigia tendere ime yabu machoge chache ase abarai akora se county yo baba bagoikirana okwana ase omuyigo yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigo aenekeri abamenyi be county yobuna nachikoleta amagenderero anene mono ase okwenekibuna e county ya Kisii ngorongere muri kito ndemo Steven na mange e county ya Kisii nigo yabwatera na kibirenge lione chi county chinda somo yega bwokonyore myaka 50 na kianda kurwense ya Kenya echaka kwegambera kanga mogoko igoro igabarore salimia hivyo so we celebrate and I say as Mama County happy Jamhuri Day. Karibu sana Mumbachoge. We are so happy to have you here. This is the first time tumuata na itumo gavana ama no county commissioner na abantu bonzi bachire se itumo Mumbachoge. Abantu ba Mumbachoge kimodewa. Somo ya gojora una governor Simbarati nigarwe irabune sabari kogenderia Kisii bosio nigegendrete gwetera kubwatirana na gati ya barai nebyombe binde abazongo boro emugire talima kuweni baanzire kwenda Kisumu esengencha professor Nyang'inyo ase checheta iyo kaki mugani tobende necheteka mugwanja tokeyi obochoni boke gatigati yetu nobochi nobochara abantu babintu monkonyo robochi mbole manyana ntebisimba yaya tiakwende ruti nonye nabo siasa nigo yabwata insa somo yego yuasaba kwani bagikeri bokongu chinkwana chiabwango iga chiagati yabarai babo getutu bakora unomo center Richard Momoimonyonka ndakokanya abantu babo getutu wasikama amagana bako wake geturi amagana bako geturi nasinge mama etaka masara utabire yawo maene na rai bako ya kuramira umugaba no itotu kama musike muntu taji uchokuna umugetutu rage oruka rage rubigotire okobocha
no mundu ira iko Amerika mange ati ya sai tari kuina kuti ono mingo mo buira moko inanga account ya Chejiri walimu aligetu abande kutambata masakara kama una makaratasi sio nada nyumbani omo ndona ndio bado pia kitu obo mobwe chinyomba chonsi sano nemo chia Kisii mbwakirwe koko eliokoenekia ogoncheria kwa veiro ase chibunge chonsi kianda. Sasa wakati wanaume wanapigana abanyina donyani sasa lyogi ya baraka mbona nche nguru anamonya ora mache iwonguru wana chichiro cheno chibe chingia chine kitali chitwara amalyogo. We have delivered the 6 members to you. Let them now sit down and arrange their departments to ensure that our people in Kisii, they have started receiving the services they want. Na tebenga ki contractors on the ways of gas go work na tole. Lakini onye to gas na ende kualete te claim. Besa te to kwa na ende lazima to kubwate. Ase omoyega ojamuri aiga segeti gyatendere nigo mugavana Paul Simbaterure ira guchamenye bensemo ya gucha buna bisenene kibuna mutienyi ule bosio nige serikali ira ene kibuna municipality ya Ogembo ya chakire gasi ase bona sabire chinsemo chinde chi county ya Kisii gotwara obotoerelio ase ngenche serikali ya ye nenyare kwene kibuna emerobelion spiebegete neikerane ko reporter ya Ndizi TV korwa aiga segeti gyatendere gotoka ime bunge ya Bomachoge chache e county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven. Mbiamano sana umurikecho Ndemo Steven aso kuarigania orobotio ruo oruya kondo mwancho umurigerira niotokanda ya masemo goika e county ya Nyamira asengo komanyibuna omoyega boigo bogo chengera litkoria Jamhuri nigo korekana ase egetigie chiro kia gesima ase oragwa no mu county commissioner Onyamira Michael Lesman omoteneneli bobokoreri ase county yo nigo asoma ujumbe yo mugavana ase akwanira amagendero ime county yo ya Nyamira orobotura senchira iyo wekirano First, we must interrogate with honesty, courage, whether we have been true or what the hairs of our forefathers proud heritage. Sound, we will have a candid discussion whether we have behaved well towards our one another. Tuwata fanyikazi, nofsi ya nani gere murangu wazi. Okororo fanyikazi ukari wakore gazi. Yere mpima totepi. Amo, no mufanyikazi nalene wocha osa iniga akogedanka. Uyere totepi. Ikiaira egasi yo kwanza saa 2 mpaka saa 11 saa 11. Haba menye korwa sensemo yabo baracho imianya libali chache nigo bachingira omuyiga o Jamhuri ase skuru yoboroso yabo baracho asaba iboli baboligwa kwa abaorokigwa chinga kichinyororo chinga kibagenderete namatemo chinga kichobo igo nigo baene kibuna serikali nechikwimukia egetambukiro na boigo kwene kibuna amalemali abetega koibwa na chikwira na gochia ase e county ya Kisii. Jambo la kwanza nataka niwakumbushe kwamba watoto wenu wangali wanaendelea kufanya mtihani wa kidato cha 4. Kwa hivyo tuwapatie mazingira ambayo yanafaa kule nyumbani waweze kufanya revision. Ikiwa wewe unaishi karibu na shule ama kuna kanisa liko karibu na shule ama kuna matanga ama mkutano karibu na shule, tafadhali tusitumie vipaza sauti ili watoto wetu waweze kuendelea na mtihani wao bila kutatizwa. We are identify those pieces of government land such that tuende ground tupate public participation, survey ifanywe, beacons ziwekwe, ile government land iachiliwe wazi. Hapo ndio tutapeleka watu wa soko watoke kwa barabara. Soko ya ng'ombe iwekwe hapo, kama mnataka dispensary waweke kwa hiyo government land and so on. Any facility
which the residents want waweke kwa hiyo government land. Tunashukuru rais wetu hii miradi ameanzisha kufanya, tunamwombea ili na sisi nchi yetu na Kisii County isonge mbele. Mkutano sio wangu, sitaki kuongea maneno mingi. Asante sana mheshimiwa. Na baba, unajua kijana yako amekataa shule, amekimbilia town. Kati yale nitakurudishia kuanzia kesho. Our senior MCA, former mayor, ako hapa, atanisaidia. Nitaleta kuanzia, hata lori simuliona ile lori kubwa pale, ile leta askari ya parade. Hiyo kuanzia kesho, kati yale kupokea mjukuu wako, mtoto wa sangazi wako, ama mtoto wa dada yako, ama msichana wako. Tinga kecho boigo omoyiga guguchengera ritkori ya Jamhuri niko kolekana ase egeti Kenyayo ase oragwa no muraibense Dr. William Ruto asabara ikorwa chensemo a babo bagwikirana okwana Dr. William Ruto nigo aine kibna obokoreri bwensi bwe serikali nigo burachikubekwa ase mtandao ase boigo aine kibna nigo abekire mirobiri ya bene asoko aine kibna abasa ngonyora bali emirimo kolendo nigo aganya chi county ochaka gosimeka emete asokweneki obokoreri obya ase chi county cho murikito Sara Nyarangio Ntita na robot yoruo. Emyaka 59 kuruense ya Kenya echaka gwetenenera kurwasa maboko y'abakoloni omoyega o Jamhuri oyogo chengerwa kero mwaka chitarikibune cyarero kera omutenyi o 12. Dr. William Samoei Ruto katika makala ya 59 omoyego yo nigobo mungao wake nemeyaga ende asekirenga kiarenge ogochamo okorosia na gosegeta gose connect innovate and inspire asabasae banyanchoka sibu murai bwense n'abakenya abo baikirana asobonge asegeti Nyayo Stadium imeye county ya Nairobi. Omochando omonene asaba Kenya nogokina kwa magoli y'ebintu byengencho ase Dr. Ruto ateba bune serikali barigire chinchera isato cyabene lyogokora omochando yo. We have a clear plan. And I want to tell the people of Kenya, this high cost of living, we are tackling it in 3 phases. Number 1, our first agenda when we came into office is to ensure that we encourage farmers to access affordable fertilizer. And that is why we reduced fertilizer from 7,000 shillings to 3,500 so that we can enable our farmers to be able to enhance their productivity in our journey towards making food affordable in our republic. To import 10 million bags of different assorted types of food, including maize, so that we can close the gap temporarily because of the harvest that was limited in these years. Asensemo yomurobulyo bwa Hustler Fund aba Kenya chimilioni 15 nugutainye nigobeli kirie asabanyore chilingi chibilioni 5 korwa ekiganche kyo kya Hustler Fund asebeseli yokugachago se savings ya ikire chimilioni 100 asamatuko 10 asatogiege tambokero kyo gotumeka enchira yekerero. Today the Hustler Fund has 15.4 million subscribers. In just 12 days, the Hustler Fund has lent 7.54 billion Kenya shillings, has accumulated savings of close to 400 million shillings in just 12 days. Well on track to 1 billion shillings in the next few days. It confirms the power of technology. Eliokorosia amabaga gwetania emilionea mayemeremo asenchira yekerero nigo Dr. Ruto abekire merobulyo bene eliogokonya abakenya. We have agreed on partnerships to support local organizations in providing opportunities for young people to acquire training and skills on various aspects
of digital productivity. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Mbia mano sana muriketo Sara Nyarangi Ontita asobotwaliganiria roboti ruro ikirano kwando mwancho muleni yotokwira na goika county ya Kisii asengo kumanyuna abagaka korwa sensemo ya Nyamataro iyo gotoka sevungi ya kitutu cha South ni goba mochire chimbwa cy'umugabana we county ya Kisii Paul Simbarati aseba muganiriye gwonchoreria erinde kwenekia amagenderera se county yo muriketo Mildred Momanyi Talashinsemechi na gutwaliganiria roboti rukubwatia magega yengwana yaye umuseneta bwe county ya Kisii Momaima Onyonga aseritu kole Jumamosi ase omwega orenge bwa bagetutu bono ni goli beralitindi ligendrete kwenekiwa kurwa chinsemo chonsi ime county ya Kisii ase bono ensemo ya bagaka kurwa ensemo ya Nyamataro ime ya kitutu chache South besokirie na kubwatesia abarai babo ase okomomocha omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati na intutu omeranira rero kuragirira ng'aniri muno mugetutu ng'antu gwanja na inde ntu gwanja sentire ndeyonsi omugetutu gokorerwa ayatagwenere tikeno yomu agite tikura so bonge kuchia so musike Simba Arati abasika baito no tuli maiga yabo muri abarai baito ntuna no tukubwatira nabo ko maiga aya bakwanite na maya tigo musike Simba Arati ekei aira nenera amanyenga ni ntutu amochorete na tukuru kwiga abanenye bantu mbari ko bo kangone chorete bwika aru dagore note aitirio ka korumo gabana irete Simba garukire Simba uriyo ntwire kwa be Simba no twari gutakira ta Simba riro ku Simba ndibasa ko be Simba boigo nigo batebire barubwo nigo babwate amasakara aikiranete ase okonyora egasi county ase bamuganirie atige kumukwana Momaima anene mono ase obokonyi arwete gochia sale Simba mbwango kimwa etande na Momaima nero kobereka monyo okonye tawo tayana agachirete Momaima kwende nyumba onyo okonyi ro monte gento ugago ikananda ase gokoreki gutangasa kirase hamindo gaje so egento tokubori ntu oboene boito babagetutu abantu baito mbare bare gari abatagantu bwati masaka yani igongwae asauri arengo mugaba noito iga ireto ndubwe siga sauri ndubwati masaka we are papers abantu ito bwata masaka gari but they want to be victimized no roch igobono aba asama bagaya baguchikuritaya omuti omukwendo before the end of the year abantu bari kuritaya we want to see nabaya percentage geta bagusi abagetutu agaraki bagosoimi ase chinga kecho nigo baganirie balia bakugikeria chingwana chia Eyemo Momaima abo Jumamosi komutiga elio gukora egasi ya yebuna omuseneta ase bagania omugavana gusaba omuseneta amabera abanjari bakwanire abanyari bari bakwanire bakora umuseneta ito Momaima ngambo bakwanete ase gukwana mangana y'umugavana igante benga umugavana ito abata magoso ase ngenjo Momaima igata ite chibesirie agutuma kuru senate rogoro chikolegas n'abantu bari kuru county gavana bwanga jete taramanya abantu abanga kibali kiru gabanete koira abantu bari ngora bamatende kibali kiru egere baigwane Simba Arati gere nase Momaima mabera sengenjo umungwano uri nero gatonesa ya kiruriye kwa town isa nero mu population yani umuonia pa kamanyikana Gusii mata manyika indi senjiro muturete Nairobi yari agache Gusii tigamo sike na andas kaba gitwaba ase Momaima rwete ko ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV litariane Mildred Momanyi Biamano sana umuriketo Mildred Momanyi asoroboti oroikirano kwenda togosika motu asoroboti ronde nigongo kumanyibuna ebyombe bitari bya serikali imi ya Kenya nigo biendete gochakya emirobelio aye chigosoli eliye kuroli bagagochya ase abasaibe miaka 15 no mogo chance asoko ene kibuna mbali gwesona ni nobosalia chinga ki chiskuru chibungire ekyombe kya bwango kyabereke gweso kya se county ya Kisii ekige korukwanga akina tires nigo kyabereke gochakya omorobele yobene imiense meli ya bonchari muriketo Hamisi Josephat norobotyoruo chinga kichisukuru chenere ko bachigo siekwa nabana kugenda aso mutimuko motambe bone byombe arane bitali bya serikali ngo byenere ko babigwesokia na koenekia ngabyenere ko bikoena na obasemia anene guchia aso mwana momura Esa Maria Tankoro Lilian Maro
igo ndi director yege kundi gekoroku Akinatais igo twacha Monachindiva FC and Forever Africa to taete ko engage abana baito be chiskuru holiday yebune kale ntambe igo tobwate mecheso tokoroka chi interclub games togocha gochesa the whole of this December mpaka chiskuru chiche chiworu asamari tangor ku Joshua Square na kogenderera turakore program yiga every weekend asengenchi okorenda abana baba mura baba busy bagenda gukora mangana mwigwa mangana y'abanyaruka kwaniru so tosa kuibake kurwe kenyoro tobalente gaiga na batokonyara ng'abana abanyaruka nabo banyareri baga babera noninka balenda baibuli baito asa gukora bachenu ase compound na mangana ndaga nerie ya baiseke gatie marobelio no kweneka banyare ko bakoreta anene chikosori chengoyo ijiranyara ko bam chikoneke muno mwana mumbra nyare ko bakonyora libagalia bene wesemia na kogosoria na boigo gutumeka chinga kichiaye ekero are asomotimoko omotambe bwerusa Marita nkoro ku Jacqueline Marwa incho monene we kiombeke koro ku Forever Africa Power Dada kiombeke kere Gusii ke okonya bana baiseke lakini aso mwako oyo buno chaka twateba tigatobeke paka bana bamura na kimoro chirero torasinya bimwa grounds to chaka koro mocheso yo koro ku interclub football asa bana abamura na barabu abana bamura babere bagutigusana lakini totaite tobaretange asenge nchitomaete koro omosibati Jack Marwa oyo boigo oromunyakero go bekyombekia Forever nigatebire omwana mumura asemeke mengo nyara ko bagutigara maiga negekore kyombeke kiaye kenyere ko bage gwesokia takubwaterana kone kingo omwana mumura nero nyare ko bagakwewa obasemia programs cheito tobwate chi program chigo kwanira abana bamura kekoro kwe program Brothers Keepers ne program togo chatwaira abana abamura ebintu bikoro kuchi boxer twabaira chivest twabaira sabuni na barabu twaba empower like how we empower the girl child abaiseke bamwabo mbasaru bago chiko igungo saru bale batebe naende egento program yutogo chaka igo tokonyoroka Men and FGM. JPen oyiboigo orenge omogeni bwesko asomorobelio nigatebire ikira bana bamura bakunyara ko bagocha amanene konyara ko bakogosoria nigo bakunyara ko bagwesomia mange na kweneke banyara ko bagutumia chinga kichiabo ase enchire bwenerete. I'm here to help Forever Africa and this football team to unite these young boys because when I was a kid, seeing these smiles on their faces remind me as when I played football as young. And this unite people in a different way, and it's really important also for the culture and there's like community around. So I'm really glad to be here to see these young boys play and yeah, the smiles on the faces. Uripatire kataseni kia Ndizi TV kurwa ewodia bumaliba ime constituency ya Bonchari ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Mbia mano sano marikecho Josephat Hamisi asorobotioru oria kundu manchimu ya togosuka motuni gongo kumanyibuna omugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga nigo ayenekeire abamenye benseme yobuna ogosangirira kwebango ngo kigokorekana asenchira yobwasyoku asokweneke amagendera ase county yobo igo nigo ayenekibuna serikali ye county yo negendete kubeka emirobili ya bene asokwenekibuna abanyagitali ngo kibale wakanwa asenchira endonge. Wale ambao hajalipa miaka 3 kwa sababu tulianza kwanza na shida ile ya COVID. Hiyo mwaka wa COVID tuliwasamehea. Tulikuwa na mkutano kabla ya uchaguzi na tukawasamehea mwaka ule wa COVID na nusu. Kuna wale wana nyumba wanakuja, wengine wanapewa license ya kujenga, lakini wanaambiwa wajenge gorofa tuseme 4, lakini mtu anaona ni mjanja anaongeza gorofa zingine 2 na mahali ambapo amechimba hakuchimba foundation ya gorofa 7. Kwa hivyo tuko na kesi kama hizo 2 hivi na tumeambia wenye nyumba hatutakubalisha watu wa Kirinyaga kuingia kwa hizo nyumba kwa sababu it is not safe, na tunawaambia wa comply na regulations kulingana na vile wameambiwa na experts. Gavana bwe county ya Kirinyaga Guru iri aboncherera
ekinyomba ky'okwegokia kwene kibunangwa kana bale ebango yabo nabo igogotwara license akorinde nigaene kibuna nigo county yo yabereke gusiria chibesi nyinge chibesa chi milioni Eyemo ase ensemeli ebango konde nigo aene kibuna abo Bumba bwenete gutwara chi license asoko ene kibuna ngonyora bali obokoreri obuya nabo igogwetanga konyora obokongu ase county yo kondo mwanchi muliete tonyore oroboti ruaye Gladys Wanga asako ene kelia bamenyi be county yo obokoreri obuya nabo igo obuasioku asogosangiriria ebango. Inside 100 days we have put in place structures to assist us make revenue collected by the county beneficial to the public and to shut the loopholes individuals have used over the years to steal public funds through unremitted but collected revenue, and also to create additional revenue streams for us to improve our own source revenue. To this end, we have established a new revenue collection regime, which is 100% cashless. We have suffered a lot of blackmail in the process regarding this and many other new ideas that we keep bringing but moving on nonetheless. I urge the residents of Homa Bay to support us. To make things even better, we are in the process of setting up a revenue board that will now take charge of our county revenue mobilization for the first quarter of the new year. On staff welfare and human resource audit, within the last 100 days, we have done our best to address the welfare of our county workers. Our healthcare staff were always in parades complaining about salary delays and arrears. Today, staff salary is paid by the 2nd but not later than the 5th of every month, and no arrears are outstanding. We are on course to restore the dignity of Homa Bay County staff. We don't want the staff to be chased from houses because they are known not to pay rent on time. Mwanchi muriete turasoa asensemo ya kabere ye studio na kurende no chikomera nere Sultan Obangi oyo koletera chigo soli chiri tukolyare goto basagosika to basakonyegera ngoira na arasege kegeke. Omurobrio bw'ikigosori nigokoretwa asore na Peak Uniforms and Sports Center abarosia na buigo abonia bechianga ao shokobeka banyore imejumuchukisi ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket musoba kirisime ase namba enoti isanonegere ibere noti isato kianda isanonemo enoti. Amagorobo mwe mwancho muligirelia we TV Ndizi TV ngakinde ngiato kumerana aigasemesa yamangana mayanko manye ali akorekanira kurwa sensemo yechigosori anenekera otogendrete nikiminokiria kia World Cup 2022 imeense ya Qatar komanya sobwango chitimu chirichia ikirebene asensemelia ya semi finals maga yogotiringana se quarter finals nyoranga ikiminokia World Cup 2022 nikogia chaka as group stages gegacha round of 16 sebono twaikira sechinsemo chichi semi finali ense ya Argentina nense ya Croatia na ubago chigo chaka semi finali entanga litkolyankyo chinsainye chabo tuko timu endene gati ekosori ende semi finali netuko lia chikabere gati timu ya France amo ne timu ya Morocco tariki 14 cy'umutinyo yo December chita chinsa inye cyabutuko chiko ikachinsa isato nji wakoletera chinkwana cy'abagosoria aiga Gusii igore birengero byabo nka ningo gose ora chiko ikase finali ya World Cup 2022 na ningo ogo chiko yebwa eke kombe kyo World Cup 2022 ekeraba Afrika babegete amatumaini amanene asenseria ya Morocco korende
Tuachake kurwa igagusi abwase timu ya Ndizi FC egendete gusaseria na koenekia ebiminano ao eliyoikira mashabiki nabakie nkoyo ao asechinsemo ao imerongorwa Gusii litkolia Jumapili timu ya Ndizi FC ni wayaliganitie egasori ya kibosani chinsemo chiri chagatembe abwase gosori iyo yaerete makaliego ya Eyemo Eyemo ne timu elia ya Kikao FC Ndemo Steven Nomulikito. Eganga ye timu ya Ndizi TV FC goikera chinsemo ao chia Kisii ni wegeta segeti kia getembe kegotoka Ensa ya Nyanchwa. Kwa majina anaitwa Polycarp Nyagosia. Mimi ni Secretary General wa Kikao Sports Club, pia team organizer wa Kikao Legends. Tuna furaha sana leo tumepata wageni Ndizi TV. Wamekuja tumecheza game ya urafiki and we appreciate very much for your coming. Cheza mechi mzuri. Tunaona Ndizi TV wameanza juzi team and it's really growing, but wamesikia uzito kutoka kwa Kikao. Asenko ye yuo Ndizi FC atie manite na bagaka ba Kikao nigo Kikao yanyorete goria nseme ntanga ni yego sori gwetere penalty. Elieta nkoro ku Timothy Moronge nje manager ya coach ya Ndizi TV FC. Itukulia lero twanyorere draw ya 1-1 ni timu ya Kikao FC game ya Renge Kongu sana. In fact twagoki sana ne draw yese nje timu ya Kikao bali mchezo. Lakini nende gukurigirire trend yetu na Ndizi TV the last 3 games nduranyora bugwi. Kagete nekera twarezire level yetu togo face team chire very strong considering into bono no mutinyo gatatu seme chese kagete bono December bado ne ntamba abana mbali mpaka February se January ucho mwisari kagete bono mangana na atake ko babia. Ensa ya kabere Ndizi FC nigo yarengana netia machibu gwetero mogosori Dylan koirera egosori yuko era makali. Twa struggle na yarenge nkongwake twamenyokire buya ngetayomia twanyorire point as a man of the match na nyore goal twafunga inde na colleagues jana na ba congratulate ase moyo mabwate. Kikao FC nigo bashengereto murobirio yo bwechi gosori gwetera Ndizi TV. So tumeshukuru kwa kucheza na nyinyi. Tunaomba sana muendelee mazoezi. Tunaendelea kuwaita na kuna timu nyingine mingi zinakuja. Hata tutashukuru sana tukiungana kuchumuika nanyi wote. Mbabwate timu na nengo wakera mbiamono also go support talent in Kisii County in general. Ainaro next time kitoko umirana we promise you that we are going to beat you. Haitakuwa 1-1. Ndizi FC ni warure ire kogendera neganga kokosori ne chirombe chinde chienko yo ime ya Gusii. Tigante bana game ya lero ninge yarenge na toro draw ya 1-1 na Ndizi TV ntoka ndete ne chigosori na ndi mostly ntoka ndete kwa linga corporate au bali sikagari wate team ndo tayari kwa face so tuare game na ina friendly match igone mo team ndio seralisco mu wate team yenu welcome to board na woto ko nyara kobega mu bene twali muri tayari na woto go gosoria na ino nonyeta gendrete ne rusa yo mutenyo 12 ngo manita Kisii and Ndizi TV karure irabu na matukale vosio kena kibuna ngionchireria machivu yecho gosori China kwene kibuna yanyorire obovui mono asiruse gendrete yo mutenyo 12 kuri poteri Ndizi TV korwa iga segeti kiagete ndike otoka sobo gatagati wo muchobo songo elietaliane Ndemo Steven. Okubolia nigo kwarure kuchiase chiserikali chechi county koene kingango sira chire chigosori anene aso kwaga chebiti bire aso chinsemo ao likoene kianga egosori yenko yone chigosori chinde ngosirwa chire boikera ngo kwana negeta sendike Ndizi TV mesa chigosori njira ya bene Boniface Onchagwa omwando yore kuboli kero kyo MCA aigase county ya Kisii ngaro kuboli ochiase aba MCA bara ase county ya Kisii koene kingango etibara machiko yara chikokonya ebiti au ngankwaga chubire elio egosori yenkoyo enyale gosirwa. Majina mimi naitwa Boniface Onchagwa Nyenye ama Mando. Mimi ni mwanasiasa tena ni mwanaspoti. Nilisimama kiti ya MCA lakini hatukufanikiwa. Na maono ya kusimama kiti ya MCA tulikuwa tunataka tuende pale assembly tupitishe zile ma sports acts zenye zinaweza fanya hata county shughulikie vitu kama hizi maviwanja. Tunajua wabunge wanapewa CDF
lakini wanashughulikia classes na vitu kama macho. Sasa county kama inaweza shughulikia vitu kama hizi maviwanja, kiwanja kama hii ya Getembe ni kubwa sana, ndio iko ya town. Hata ukiangalia sasa hivi watu wamejaa, watu wanapenda hii sport. Na hii ni kipawa yenye mtu amepea mtu, yenye ambayo tukiweza kuikuza tunaweza epukana na mambo mingi kama madawa za kulevya na vitu mingi, na vijana waweze kutengeneza riziki kutoka kwa mpira. Ukiangalia saa hii wakitangaza ati hata Cristiano Ronaldo anakuja hapa stadi, watu watatoka hata ushago kila mahali wakuje. So football ni kitu tunafaa tuangalie sana. So Ndizi TV tunawashukuru, muendelee kufanya hii kazi, mtembee kila mahali ndio muencourage watu kuingia kwa sports. Shukrani. Kwena waitonga engani ya baikira wa MCA nene ekirorero twari gucengera itkuria jamu huri na mwigo mugabana gotebanga ngogendera ari kwaga chebiti go ekera guchakiraria sare ngerero turi no kwigena nga egeti kya Getembe aigasomo chibosongo ngechigo ikerwa chinga kichicho chinga kitogendrete nerusa yomotinyo yo December chitimu awoni wachigendrete kosoka isiko elikogosoli ya chigosoli nene wetanga ne binto au bietana ne mwanya bantu gose mangana mabe anene chinse mochiria chia maliogo yogo tindia timu ya Oyugis Young Stars korwase chinse mochiri cha Oyugis nigo yaliganetie gosoli ya kibosani ne timu ya Farasi FC. Farasi FC ni go bayikore twenga chigolinye asibire tororene na mwana linge kurwa segetikiria kya Getembe. Wancho morigereria unongo ya kolera mugoro wolero kurwa sense mu ichigosori kurenda sense meri ya KPL gose Kenya Premier League egosori ya Jamhuri Special ni go ya gosori wegati ya Kenya Police gose Police FC amone timu ya Bandari egosori ya nekia chi yellow card nye se elite kolia lero asano nyana bo jaso kama kali gotabikana goliende se anene Police FC mbega sako kolende koranga lero Jamhuri baranga titorigo itana ngochenga tore tumerane chinsa isatongo manyamange bakondoka Victor Sultan no ibobangi ipo siku tuzidishenia. Namono sana Sultan Obangi aso kutomanya aliagendete gukorekana ase chinsemo chichigosori kondo mwanchu muri gwikiraga bunongo kolera amangana mayiya ya bonoiga kurende ngo sabato basagosika to basakonyegera chikoraga chinsa isato ayona mange ntoko yaretera senchira iyo bukirano inyora asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook nabago tunyara gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemeri ya YouTube nabago tunyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabago tunyara gwetera www.ndizitv.or.ke maige chikamera soko ene kibna ebicha naboigo eliogira gwikira sole asenchira ya bene nere Petronira mukira tobe tukubatenera Joshua Auta asensemo chibirokerelio na nchiriane Frida Kerubo ngukoganiria oboligereria obia.